Esad Pozder, zvani Dedo, je Sarajlija koji je preživio masakr na Markalama. Na toj pijaci radi još od 80-ih i, kako nam kaže, još ima kuveta za sto na pijaci na kojem prodaje domaće voće i povrće. Tako je bilo i tog 5. februara 1994. godine. Ja sam stario ovdje, mene čak mnoge televizije, CN, pa onda ona glavna novinarka čitav rad bila ovdje u Sarajevu, ona mi je i voda i na ručak, jer smo 6 kamera snimale CN i onda su godili na ručak, dali mi da imam koju kafu popit i tako. Uglavnom, ja sam to preživio od sviju jedin ja koji sam ostao živ. Sestra mi je gore povidila, a ja sam tu baš ovdje radio. To je sve oko mene mrtvo, ja sam ostao. Hranim 2 djece, žena mi je umrla. Bez obzira na životne nedaće, Dedo, koji jedini sada radi na pijaci Markale, a preživio je masakr, mora nastaviti dalje. Mora raditi, a njegov smiraj su golubovi koji dolete tik do njegovog štanda. Kogod voli životinje, voli i ljude. Dedina svakodnevnica su ljudi, osmijeh zadovoljnih mušterija koji njega jača. Zna on da nije lako. Zna, ali se nada boljem. Stara je riječ. Nam radi, svijet ostaje. Znači, oni trebaju da shvati da oni stvaraju, mladi da stvara državu. Jer logično je da će oni shvatiti da ne može se krasti i stvara državu. A pošto ovi mlada generacija koja je završila školu, oni hoće da stvori državu finu, samo nek nastavi, on će ipak uspjeti. A uspio je Dedo naći mir, vjeru u ljude, u domovinu. Tako je vazda bilo.